ada Armada Indah CR7. CR7. Disusul sama JRG nonstop, lagi melapor, helpernya lagi melapor. Oke, JRG nonstop melanjutkan perjalanan. Di belakangnya ada Cahaya Kembarjaya, Raisa. Di belakangnya lagi ada Erdogan, Sympathistar Erdogan. Itu ada Harapan Indah baru masuk. Erdogan bersiap melapor dan melanjutkan perjalanan ke Medan. Tujuan ke Medan. Wow. Disusul sama putra pelangi Liverpool alias Sadio Mane. Oke, di belakangnya disusul sama Pemto FJR.
Ada truk Mercedes Navira Abadi. Bus Sleeper Harapan Indah Mercedes-Benz Osor 1836. Palestine tomorrow will be free. Save Gaza, Palestine.